Si presentino per il controllo armi, Corte, Marcon Nicolò, Palma Roberta, Fontana Pierpaolo, Mugnai Filippo, Dottor Francesca, Burgalassi Gaia, Pesenti Cristiana, Amantia Rosario, Grigolon Matteo, Franco Noemi, Scrivo Patrick, Biagioni David, De Luca Federico, Aglialonga Simoni, Coppolino Giuseppe, Stelluti Dario, Martina Riva, Gori Giulia, Musso Giada, Franco Noemi, Marcona Alessia, Gorgoglione Vincenzo, Gerotto Kevin, Ragusa Patrizio, Donati Michael, Gallo Arturo, Vassallo Angela, Mangiante Simone.